Ngavana wa Nairobi Mike Sonko ni aruguritie mutaratara utari na marihi wa kuheana ngari cia gukua mĩĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi, ĩrĩ njira imwe ya guteithĩrĩria andu aria makoragwo marituhagirwo ni mĩrigo hĩndĩ ĩrĩa matigwo ni amwe ao. Akiaria kaunti-inĩ ya Machakos kuria araruguririe mubango uyu, Sonko augite ngari ici cia muigana wa shilingi milioni 5 ni ciguteithĩrĩria muingi uyu na njira nene ona kumehereria mitangiko ĩrĩa makoragwo nayo. Tumetengeneza modern has za kubeba mili za wapendwa zetu wanapotuacha, kusafirisha kutoka Nairobi na pati yote ile ya Kenya, kusaidia wale ambao wasiojiweza. Na tukifanya hivi hatujaribu kutoa wale wengine kwa biashara ambao wanafanya hii biashara already, but tunajaribu kusaidia wale wengi ambao wasiojiweza. Oho Ngavana Sonko ni aratianirie muhuhu ati akoretwo agitumira mbeca cia muingi kuruguria mibango teno ya mundu kiumbe, akiuga mbeca ici ciumanite na faida ya biashara ciake. Hii ni mfuko yangu na familia yangu, tunaporegesha back to the community na kuappreciate wananchi wengi wale wasiojiweza kwa kuniweka kwa hii kiti cha ugavana Nairobi. Kwa hivyo hapa nasema hakuna hata shilingi moja ya serikali ya kaunti kwa hii miradi. Bado tuko na double decker buses zile kubwa ambazo bado ziko choda, wanaendelea kuzitengeneza. Ngari icio mugwanja itigukorwo igiteithia ikari a Nairobi tu, no nginyagia icigo ingĩ cia bũrũri kuria Sonko augite rĩrĩ no ikinya rĩa mbere tu rĩa guteithia muingi kuona no meguthie na mbere kuruguria tabarĩra ngũrani. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngigĩ wa Kinyanjui.